ideš tu. Joksa, ti se digneš. You pass the ball to Joksa, you go tu. U snagi, regate. Mujo, dobar blok tu za Mumu. Dobar blok. Ako imaš ga, odmah moj daj. Ideš gore, no. He's coming up. Mula is coming here. Mula. You can have shot. No. Pass back to Mujo. Pick and roll. Mali ti tu silaš. Okej. Pick and dva. Dva na šora. Okej. On sila. A on sila. Start for you to sila. First offense, they start with this squeeze down. You're gonna have the ball here. Watch out for this screen that he don't die. Okay? If he got the ball, then it's again cutting, he can roll this. Okay? Ali prelako vrijeđaš. Ne preveć. And you are down. Okay? Skok, trka, jump, rebound and run. Small foul. Ajde.
To je prvi pogled, okej? Ajmo odigrati. Gojko još jednu, znači, good screen. Stop, high, dots out, poslije karam, good pass here, right passing. Ajmo, ali foul, Šona se
Koniec, koniec,
Četvera blokada, pa neka u sredinu osmerja, za primo pol, da ga Mirza podleča. Če uslovi stiš prijaš četvrta, to ti pravi. Hey, remember what we said on Coach said on changing pace on crazy shit? They pressured us out to have more. You gotta change paces so keep off your feet. Hey, bump and fill the gap with Mirza. We are in blue. Left pick, top. Mirza je tu. Left back. On rola. Ti si zadnji. Skopi iza kroga pa ga zatle zastavlja. A ne čak da prije dolna sicer pa da tamponik igramo. A mamo, spet nismo bonusa iskoristili. We didn't use foul. We haven't been in bonus. A on probably the pass spet. Ajde, Neka je slobodnik deset. Grujica 2, probamo svi skupaj. Nemo Primorska.
Demo Primorska. Demo Primorska. Ali ti njemu
We're gonna set for you the screen. Six. Reversal. Teraz głosem za pewnego za zakończenie prawego polczasa. Łysymowicz, Zupa, Kulacz i Pik na pale. Dražen and you. Stay on the high post. You stay here. Pass the ball to Dražen. On je na lopu. Pass the ball to Dražen. Cut in. Fake. Set the screen. Go on the top and play. Visoko, ne mogu iskoristiti. Okay? Yeah. Hey, wait for my board. But go on the top. Let's go. Go. Prije
Ja zaista ne povijek koliko prošli na Hrvatskom igrištu. Obično sam da naši normalni budu svoje kulice, da časa se vrnete na zadnje tribune, kajti ekipi gosti razumala su svi na tragediji, za koje su vreme za taj drugi podcast. Vrijeme da čovjek ustavite, dok člana koji će biti transkripnici zločina.
je tu. Znači, joksa, kosi, šor. Znači, to je puni sprint. On začne, ti začne. Če se zajebejo oba, imaš do konca ti. Če ne, flair, vi ga koristili. Desno, nula, šut, vrno, ordu šon, nula, šon, clear, you come up, pick and roll. Napadaš, posti dijela flair, to je za mulu. Znači, napadaš, imaš šona, ali pa imaš mulu na flairu. Drugi napad, manj 20. S ove strane. Znači, Reba je tu. Šon. Foot screen, nula. Nula come here. Foot screen, atak. Kosi ne. Kosi, ja maš sve, ali pa ti do konca. Ok, ajde, evo. Ajde. Ajde, six. To gol se priprema za začetek drugega polčasa, površina se napada za 6 minuta, gosti Petro Olimpijo, zadovoljstvo za začetek Dragin Švaputić, Gordan Kastrati i Roland. Vzemimo pauzu, pa zaželimo srećno druge polčase četvrti. Simović, Kosi i Vidovec za domaće. Uznačena 5:30.
37 za Branša Bundića. I minuta odmora za trevom, dostaće da je za Bundića. Šanse za Kike. Ako nema ništa, imaš Jotku ovdje, 14, ali ti god vršiš obući i vršiš. Drži na taj, okej? Ajde, svi male faule, svi male faule. Ajde, Že ste fotografiju objavili na Instagramu, propišite hashtag Dejno TV. Fotografiji prije nemojeci i bomo objavili na naši profili Facebook. Bomo dobili dobro fotografiju za nasljednje, to ne želite od 18 do identifikacije do tima. Posebno napadam Nagoršajak Simović. Njegova druga. Traže prekinutom. Potrebno je obrati Zubovic. Vidite na to šenkat. Probamo. 3, 1, stop! 3, 1, stop! Gracias.
Vodstvo Primorske za točko, gdje smo najjači, Olimpika! Posljedna razmaka je Simovića, je košarka spremni do naše tekme, Vojna pri domaći, iz igre kapitan Simović i Kosi. Ujedno se vrata da potiši Zubman. Eko Vuna iće u Hrvatskoj, Hrvatskoj Sela.
Go again. Go again. Same as I show you. Dražen got the ball. Dražen got the ball. Hands to heel. Yeah. Cut. Hey. Go on the top. Now screen to heel. It's nothing. Hands off. Emi, you wait for screen. Don't cut before you get screen. Control. Zaželimo s aplauzom srećo Sigurno. Začinjamo Glas, Rivec, Kočić, Šakor i Supa. Hrvado Duplić, Žovjek, Roma Kolega, Zadivni Murta. Roma Kočić na kameru Supa.
Ruga.
Posebna nota, Alen Kočić, prva. Super, Czekał, Niklas napada z mocno.
Zadnji dwie minuty. Go this way. And you set the back screen for him. For a guard, for a guard. So you must run towards him and then cut. Okay? You open the three-point shot. Okay? If nothing, get off. One or the other is open. Either. Hey. The ball is here. The ball is here. Doesn't get in. To make a first pass and
2 sekunde do isteka napada za Primorską, minuta odmora, alternator, minutę odmora zatrzymał Jubica. Budyniec. Supija trojka. Gledaj me. Supić, imaš takoj šut. Čak sam mulu ovdje. Ne može, go. Šut. Alfa prodor. Idi plesaj u Osvajanje točke naskoka za Srpsku Primorsku. Sada potrebujemo obradu. Zapisujec, Tritija, Vato Saveta, Daniel Govan, 12 njegovih moći do tega trenutka. Prema u gostujuću žalu, Rastane Zubin, koji se vrati u igro, 20 sekundi, izanačeno je. Prema najveći, Prema Olimpija! Come up! It's left! You get the ball! Okay? Hi guys! Yeah,
I že se najvabljeni za ovo nedeljo ob 18. 14. druga liga, zelo pomembna tekma v boju za vrh lestvice v regionalnem tekmovanju. In pa za konec še en velik aplavz za Tigre! Kranjčanje! To smo ga primorski ostane na vrhu lestvice in druga nova kamera in bilo zelo zanesljivno, da se smaga na prvi promozi Olimpijine gosti Smaga, kako zdaj še šestič izgubila. Odlične preostanek, ko sam še enkrat zahvalim za to odlično vzdušje in se vidimo že v nedeljo ob 18. Hvala in lahko noč!